Jalur Denpasar Gilimanuk macet Dugas Kamis Tengah tanggal 25 Februari 2021. Masalahnya ada teraan muat sarden ngeluluk di Banjar Bajre Kaje, Desa Bajre, Kecamatan Selemadeg. Aget masih sengade korban ane mati polone. Cuma rugi material 5 juta den ulian terak nenyak. Kapolsek Selemadeg Kompol IKD Ardi Kengorang Trek Deka 8837 WD ane rencanane uli Denpasar lakar ke Jakarta ento remne blong pas neket di lokasi kejadian nih. Supir treke Harsono ane ngoyong di Jalan Imam Bonjol 1 nomor 6 Pemecutan Kelot Denpasar Barat sing ngidang mengendalikan motorne. Akhirnya treke ento ngeluluk misi gelalang geliling di tengah jalan nih sekitar jam setengah roras tengai. Akibatnya jalannya macet. Kewah montore ane lenan lewat. Polisi ini langsung turun ke lokasi ngatur lalu lintas pangsing dawa macete. Nah, pangsing buen ada kejadian cara kini, Kompol Ardike nunden supir-supire ane lewat di jaluri ento pang adeng-adeng dogen. Apa buin? Ngabe terek misi muatan liu. Apang selamat nekat di tujuane, supir-supire kone sing dadi gerasa gerusu yening nyetir. Tim Bali Express ngelaporang.